I ja želim da se zahvalim i vladi Srbije i predsjedniku Srbije i za njihovo učešće u razvoju i ovog dijela Republike Srpske. Napominjući da je vlada Srbije skupa sa predsjednikom Srbije skoro u sve lokalne zajednice širom Republike Srpske uložila određeni novac u određene infrastrukturne projekte, vrtiće, škole, obdaništa, puteve, ulice i sve ono što je bila želja i potreba tih lokalnih zajednica i građana koji žive u tim lokalnim zajednicama. I nama je čast, nama je više nego zadovoljstvo što kad god možemo da dočekamo na prostorima Republike Srpske visoke delegacije, a pogotovo predsjednika Republike ili predsjednika vlade ili predsjednika Narodne skupštine Srbije, da sa oduševljenjem to prihvatimo i da svaki put se zahvalimo za pomoć Srbije. Ta pomoć nije samo u novcu i bilo bi čak nekorektno da se referišemo samo na novac. Nama je Srbija važna i kao zemlja koja ekonomski jača, koja vojno jača, koja diplomatski jača. Ja hoću i danas da ponovim ovdje u istočnom Novom Sarajevu šta bi se dešavalo u Ujedinjenim nacijama vezano za rezoluciju o genocidu u Srebrenici da nije bilo diplomatskog napora, pre svega predsjednika Srbije, gospodina Vučića. Mi bi danas vjerovatno živjeli ili nosili etiketu genocidnog naroda, a iako to ničim ne zaslužujemo. Pre svega mi je drago da svaki put kada dođem u istočno Sarajevo vidim da se grad razvija, da ima puls grada, da se život nastavlja, da ljudi koji vode grad, ali pre svega i građani koji ovdje žive imaju i snage i volje i viziju kako dalje da ostanu i opstanu na ovim prostorima i na tome im iskreno čestitam. Posjetu istočnom Sarajevu sam započeo naravno sastankom sa i premijerom Viškovićem, mojim kolegom, prijateljem, ali i sa gradonačelnikom istočnog Sarajeva, gospodinom Ćosićem i sa načelnicima opština koje čine ovaj grad i da smo razgovarali o ključnim ekonomskim, infrastrukturnim projektima, izazovima, da ne kažem problemima sa kojima se suočava ili s čim se nose ljudi koji vode lokalne samouprave, ali svakako i vlada Republike Srpske. I posebno mi je zadovoljstvo što sam na poziv rektora Univerziteta u istočnom Sarajevu posjetio i rektorat, odnosno taj univerzitet, i uverio se da Univerzitet u istočnom Sarajevu de facto ima korene koji su duži od datuma osnivanja univerziteta, ali je deo bitisanja srpskog naroda na ovim prostorima i garant opstanka naroda, jer Univerzitet u istočnom Sarajevu je neko ko direktno stvara uslove da ljudi mogu da zadovoljno žive ovdje u ovom gradu. I verujem da ćemo nastaviti da sarađujemo po svim projektima od obostranog značaja. Voleo bih da mogu da vam kažem da napredujemo na polju ili po pitanju izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Srbija apsolutno ostaje zainteresovana da razvija taj projekat zajedno sa Bosnom i Hercegovinom sa različitim alternacijama i povezivanja, odnosno pružanja i drugih opcija kada pričamo o ovom autoputu, da se povežu različiti delovi i Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno i Republike Srpske i Federacije, ali i određenih delova Srbije. Ponosan sam na sve ono što je Republika Srbija u dogovoru sa rukovodstvom Republike Srpske, ali rekao bi narodom Republike Srpske zajednički projektovala i gradila, kao što bi bilo da i Sarajevo, odnosno i Bosna i Hercegovina, isto ulažu u Republiku Srbiju tamo da imaju potrebu i interes. Dobrodošli su, mi nemamo nikakav problem sa time, mi vole da smo bolje povezani, svi narodi koji žive na ovim prostorima, a naravno Srbija ima posebnu pažnju i ljubav neskrivenu prema Republici Srpskoj, poštujući Bosnu i Hercegovinu i verujući da je Dejtonski sporazum, a ove godine 30 godina od potpisivanja, odnosno postizanja ovog Dejtonskog sporazuma, nešto što je najbolje za sve narode koje žive na ovim prostorima. Govorim ne samo o Bosni i Hercegovini, govorim o čitavom ovom regionu i naravno i za oba entiteta, i Republiku Srpsku i Federaciju
i za 3 konstitutivna naroda, i bošnjački, i srpski, i hrvatski. To je pozicija i politika Srbije i mi verujemo da svi narodi i sve države na ovim prostorima moraju da čuvaju mir, da malo budemo svi okrenuti jedni drugima više, da ne slušamo stalno neke druge koje nam dolaze sa strane, da kažem jeretičku misao da bi Balkan trebao pripada balkanskim narodima i da bi se balkanski narodi bolje bez drugih razumeli nego kao stalno imamo neke dušebrižnike koji nam govore ko smo i šta smo i kako treba da živimo. To je moja ključna poruka za sve narode i za čitav ovaj region. Da Balkan treba da pripada balkanskim narodima, da jedne druge čujemo, razumemo, razgovaramo, čuvat ćemo i mir i stabilnost na ovim prostorima. Hvala vam lepo i hvala na gostoprimstvu i premijeru Viškoviću i gradonačelniku Ćosiću i pre svega građanima ovog dela Republike Srpske i Istočnog Sarajeva.